Kita mulai. Maju. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang yang hadir pada kesempatan hari ini, Ketua 1 Al-Ustaz Kemas Haji Ali Syarifuddin MAG, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Palembang Bapak Kemas Haji Iqbal Hasan Zainal, Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, Sekretaris Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang beserta anggota, dan segenap pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Yang terhormat Al-Ustaz Haji Aminuddin Muslim. Hadir di sini Al-Ustaz Kemas Haji Agus Muslim. Hadir juga di sini Al-Ustaz Ki Agus Haji Heriansa, para asatiz, para alim ulama yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pada hari ini kita bisa hadir dalam acara iftitah Majlis Ratib Al-Aqtas Yayasan Masjid Agung Palembang. Salam dan salawat tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Berikut susunan acara kita pada hari ini, Ahad malam Senin 13 Agustus 2023 bersama dengan 26 Muharram 1445 Hijriah. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, yang kelima zikir ratib al-aqtas, yang keenam penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati. Al-Fatihah. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Barabsyah. Kami persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. المرسلين على صراط
تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Barabsa yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga baik membaca maupun kita semua yang mendengarkan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama dari penasihat Majlis Ratib Al-Aqtas Masjid Sultan Mahmud Baharudin Jaya Wikramo yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Amiruddin Muslim. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, para jamaah Ratib Al-Aqtas, para asatid yang sempat hadir pada malam hari ini, perwakilan dari ketua dan pengurus, sekretaris, dan alhamdulillah imam rawatib kita masih sempat hadir pada malam hari ini. Sahabat-sahabat, Ustadz Agus, Haji Erwin, Haji Riansa, kawan-kawan, Haji Amin. Malam hari ini dengan niat dan nawaitu yang ikhlas kita akan memulai zikir Ratib Al-Aqtas. Zikir Al-Aqtas ini adalah merupakan Ratib Al-Aqtas ini merupakan ratib yang tertua di antara ratib-ratib yang lain, dan selepelan seletingan daripada Ratib Al-Aqtas ini adalah Ratib Saman. Al-Aqtas ini diambil dari salah satu marga wong keturunan Arab
yaitu Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Muridnya adalah Syekh Ali Al-Barras. Menyusun ratib ini dengan suluk, dengan tahajud, dengan penuh pengharapan supaya ini bermanfaat. Di berbagai macam pesantren seluruh Indonesia, terutama di Jawa yang ada mambu-mambu wong ayib Arab, itu hampir diwajibkan, sama halnya wajib Wirdul Latif dan Ratib Al-Haddad. Bahkan di Palembang, saya dan Ustadz Agus Muslim hampir setiap hari membaca Ratib Al-Attas ini di samping Wirdul Latif dan Ratib Al-Haddad di pesantren Ariyat. Dan alhamdulillah mendapatkan ijazah dari Ustadz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, Ustadz Ali bin Umar Tayyib, dan Ustadz Ali Abdullah Al-Habsyi dan para asatid yang ada di pesantren. Jadi beliau ini, Ustadz Agus Muslim, adalah merupakan salah satu daripada santri murid di pesantren Ariyat yang resmi mendapatkan ijazah dari pesantren Ma'had Riyad untuk dapat memimpin ratib ini. Tidak main-main, ada ijazah, harus ijazah, harus ada semacam resmi dari yang memberikan ijazah supaya mendapatkan keberkahan. Ada salah seorang di antara murid sahib ratib, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu Habib Paris Al-Attas yang ada di Kenten. Beliau keturunan yang ke-38 dari apa ini? Dari Habib yang ngarang menyusun ratib ini. Jadi Al-Attas ini, Al-Attas bukan Atos. Kalau Atos itu keras. Ini Al-Attas nama marga, nama suku, ya. Ini salah satu yang tertua. Sama halnya dengan marga di kalangan wong Arab itu ada yang di Asgaf, Al-Habsyi, Barakbah dan lain sebagainya. Salah satu di antara yang tua itu adalah Asgaf. Jadi marga suku Asgaf ini adalah salah satu marga yang senior, yang tua, dituakan oleh wong Arab itu. Nah, makanya kalau ada yang bergelar Asgaf, siapa be namanya, itu luar biasa, ya. Sama halnya dengan kita Palembang nih, nah, Raden, Kemas, Ki Agus, Mas Agus dan lain sebagainya. Yang tertua adalah Raden. Nah, itu ya. Untuk sama-sama dapat. Dan ini Ratib Al-Attas ini agak aneh, ya, agak aneh. Ngapa agak aneh? Hitungannya itu, nah, hasil daripada tirakat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini. Salah satu contoh adalah bilangan, hitungan. Tasbih itu ada yang 4. Ngapa nak 4 nian? Dari hasil perenungan dan hasil daripada tahajud yaitu. Contoh solawat ngapa nak 11 nian, ngapa nak 10 baik. Hasilnya itu, nah, ya. Bahkan ada jenis-jenis, nah, kaget dibagi ke oleh Ustaz Agus dan kawan-kawan, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan perjalanan zikir ini akan terus, ya, dimulai malam hari ini dengan restu para guru-guru kita ini, imam kita ini dan sekretaris, ya, kepengurusan. Mohon disupport ini Kak Iqbal kalau ini. Bukan support datang baik, kalau baca tunjuk semangat, ya. Ya semangat sekali-sekali apa martabak apa telur, iya. Supaya semangat baik, semangat. Kaget jalan dewe itu. Ya, untuk semangatnya ya. Alhamdulillah malam ini insyaallah ada, ya. Ada mudah-mudahan.
saudara-saudara para jamaah, diharapkan kepada terutama sekali adik-adik kita dari remaja masjid Irma, ini harus memberikan semacam semangat gitu ya. Berapa jumlah Irma ini? Siapa ketua Irma ini harus memberikan semacam contoh, datang hadir malam hari ini, setiap malam ini. Kagak dikomunikasi lagi dengan Ustadz Agus Muslim dan kawan-kawan, jangan sampai terbareng di tempat lain. Nah ini ada Ustadz Zafi sama Haji Indra, jauhin dari Pak Jo, bertahan gitu ya, tahan untuk sama-sama silaturahmi ini. Berbarengan dengan istiqomah malam hari ini Ustadz Husni Tamrin, Ustadz Haji Alim. Nah ini perlu dikomunikasikan lagi, jangan sampai ada yang terbareng. Mereka itu ada semacam komen atau ini komennya, kepengen nak datang tapi dia ada majelis. Nah itu ya. Nah contoh Ihsan ini dengar lagi caw ini Haji Alim itu ya. Iya. Nah, ditahan dulu karena memang ini Ratib Al-Atos sudah lama ini berjalan, lalamonian ya. Alhamdulillah dengan ketulusan, keikhlasan pengurus begitu diusulkan dari kawan-kawan Ustaz Agus dan kawan-kawan ini, alhamdulillah diterima. Kita tidak perlu lah nak serami-ramian, tidak perlu lah ya. Tidak perlu lah rami-rami, dia tidak. Yang penting sedikit tapi dakwah. Nah, sebagaimana yang sudah dilaksanakan hampir 10 tahun di rumah Ustaz Haji Agus Erwin yang di skip hampir berapa tahun? 15 tahun. Nah, anggotanya tidak banyak. Yang tapi jurus istiqomah yang kita ceramah kita di Sazafi, istiqomah terus itu ya, paling 7, 8, paling kenceng 11. Sudah itu kadang-kadang 5. Nah, cuma lemak, bermakanan dia. Ada sate Padang, lemak di sana itu. Cuma enggak tahu lah kalau Iqbal ini kayak ada inisiatif ya. Mudah-mudahan dari remaja masjid terutama ya. Dan dalam struktur kepengurusan, aku ini diletakkan di penasehat. Nah, penasehat itu nama baik ya. Aku barangkali karena sudah memimpin pengajian tafsir Jalalain ya, tidak nyudahi barangkali aku nih, sudah ini langsung balik karena dari rumah tadi memang belum makan aku, menyud aku ya. Jadi minta izin setiap hari ini kecuali ada waktu-waktu tertentu aku bisa menyelesaikan tugas ini sebagai penasihat ya. Baik ustaz-ustaz, para alim, para ulama, para jamaah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan harapan kami sebagai kepengurusan dari Yayasan Masjid Agung, dari sekretariat, dari majelis Al-Atos, dari Irma dan lain sebagainya, untuk ini dapat dilaksanakan dengan sebagus-bagusnya, dengan seistiqomah mungkin. Walaupun jamaahnya ada yang nyusut, insyaallah mudah-mudahan ini mendapatkan barokah, keberkahan dari habaib, terutama sekali yang menyusun Ratib Al-Atos ini. Ini dari kawan-kawan ini bukan cuma ratib baik yang dibagikan ini, itu ada artinya. Nah, artinya itu yang penting dapat kita renungkan itu ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Artinya apa? Gunanya apa? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu ada sejarah Ustaz Agus ini dia, kalau umpamanya ada keluarga, kawan dan lain sebagainya, ada KKN ke tempat lain dia, dusun-dusun, itu perlu megang ini, terutama amalan ini supaya kita mengantisipasi inilah kalau belum makan ini nih memang mengantisipasi kalau ada orang yang berniat jahat dengan kita ya, ada yang nak meracuni atau ada dulur kita bujang gadis segala macam, kalau ada masukan dari dusun-dusun yang tidak kita kenal, inilah ngelantaknya itu ya, antisipasinya balik ke dia lagi ini.
Cuma nak yakin ya, nak yakin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Tak kata racun atau apa kiriman ilmu kiriman wong kecuali dihadang oleh zikir-zikir ini. Cuma nak yakin itulah ya. Nah, yakinan ini nak terus menerus. Ya, jangan sampai berhenti di sini baik ya. Selamat. Insyaallah mudah-mudahan Allah meridhoi kita galau-galau. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Haji Amiruddin Muslim yang merupakan penasihat majelis Ratib Al-Attas yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang yang diwakili oleh Ketua 1 Al-Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG sekaligus membuka Majlis Ratib Al-Attas Yayasan Masjid Agung Palembang. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mati minallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatiz. Di sini ada Ustaz Haji Amiruddin selaku apa Ustaz? Penasihat dari Zikir Ratib Attas ini. Kemudian ada Ustaz Dr. Andes Kemas Haji Agus Muslim, Ustaz Agus Eswin, Ustaz Agus Haji Hediansa, kemudian Ustadz Haji Ibrahim, pengurus Masjid Agung, Yayasan Masjid Agung, serta jemaah sekalian, jemaah Majelis Zikir Ratib Attas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir bermuajahah, bertatap muka bersatu rahim di masjid yang sama-sama kita cintai ini, masjid yang sama-sama kita banggakan, yaitu masjid yang bersejarah, masjid yang tertua di kota Palembang, yaitu Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Bikromo yang usianya hampir 300 tahun, 3 abad usia Masjid Agung ini. Tentunya Masjid Agung selaku sebagai warisan dari Kesultanan Palembang Darussalam tentunya menjadi barometer dan banyak melahirkan para alim ulama, para kiai, para waliullah, wali-wali kutub. Ini banyak dilahirkan dari berdirinya Masjid Agung ini, sebab masjid yang punya barokah kan. Nah, sehingga amaliyah para alim ulama itu juga masih sampai sekarang ini masih kita amalkan. Di Palembang ini hadirin sekalian, selain Ratib Saman, kemudian Ratib Haddad, ada juga Ratib Al-Attas. Nah, itu di Palembang ini. Seperti yang katakan oleh Ustaz Haji Amiruddin tadi, Ratib Attas ini yang paling tua, ya benar. Yang disusun oleh Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad, itu murid dari Al-Attas. Nah, kemudian belakangan barulah hadirnya Ratib Saman oleh Syekh Muhammad Saman, itu yang datangnya belakangan, anak bungsu, ya, nah, dulu bungsu. Nah, jadi ratib ini bagus sekali hadirin sekalian, karena memang
berdasarkan bersumber dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita banding-bandingkan dengan ratib atos, ratib hadar, sahabat. Bagus kalau namanya beratib, berzikir. Ya. Yang tidak bagus tu yang tidak galak berzikir, yang tidak galak beratib, ujung-ujungnya galak ngatai wong, nah itu malah boleh dosa, bukannya boleh pahala. Nah, jadi ratib itu bagus kalau hadis sekalian. Tinggal silakan saja kita nak ngamal ko yang mana diaturi. Terutama yang sudah mendapat ijazah dari guru-guru kita, ada sanadnya, bersambung, muttasil kepada sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ratib ini hadis sekalian, jadi urat kata kalau salah rotaba yartubu rutuban misalnya. Iya. Jadi ratib itu artinya wirid atau iya. Wirid atau zikir yang dibaca secara tertib dan teratur. Nah, itu. Jadi itu ratib artinya. Sedangkan al-atos sendiri itu dibangsakan kepada seorang waliullah, wali kutub, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, di malam yang penuh barokah ini mudah-mudahan kita senantiasa akan dapat bertaqarrub ila Allah. Itulah sarana kita salah satunya untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berzikir Allah, berzikir ratib al-Atos. Nah, kami selaku mewakili dari pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dengan ini menyambut baik atas hadirnya zikir ratib al-Atos ini di Masjid Agung. Jadi lengkap gitu. Jadi ada ratib Atos, ratib al-Haddad, malam Ahad itu, Ustaz Abul. Malam Ahad ya, malam Kemisnya ratib Saman. Nah, jatuh kalau langsung sudah kolaborasi gitu, tiga ratib Saman. Wow. Wih, itu ngeri kalau wong lain, wong luar deh. Nah, kekuatan kedahsyatan zikir itu bukan main. Nah, itu. Jadi oleh karena itu hadirin malah kita dengan hati yang khusyuk dan tawadhu kita mendekatkan diri, kita fokuskan ingatan kita semata-mata tertuju kepada zat yang wajibul mawjud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Dengan salah kita salah satunya dengan berzikir ratib Saman. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendawamkan daripada ratib ini. Itu saja kata sambutan dari kami akhiri dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Pada malam Senin ini kita mulai mendawamkan, mewiridkan daripada zikir ratib al-Atos di Masjid Agung ini. Demikianlah kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG sekaligus membuka majlis ratib al-Atos di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Acara selanjutnya ialah doa yang kami mintakan kepada Ustaz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin SPD Al-Hafidh yang merupakan wakil kedua Imam Besar Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، وثبت قلوبنا على الإسلام، وثبت قلوبنا على الإحسان، وثبت قلوبنا على الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin SPD Al-Hafiz yang telah membacakan doa. Acara selanjutnya ialah acara inti kita pada hari ini, ialah pembacaan zikir Ratib Al-Attas. Mohon maaf sebelumnya, kita foto bersama. Mohon untuk Ustaz yang depan ya. Ustaz Haji Amrudin, Ustaz Kemas Sandi, Pak Iqbal, pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, Ustaz Haji Ahmad Tarmizi, Ustaz Ibrahim. Silakan untuk foto bersama. Nah, yang lainnya silakan untuk jamaah sekalian yang ingin foto. Video net. Tunggu kameramen. Malam Senin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah sekalian yang kami muliakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini qadarullah taala atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ratib Al-Atos Masjid Agung Palembang sudah dibuka dan diresmikan oleh pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Dan pada malam hari ini kita sudah membagikan kitab atau buku Ratib Al-Atos yang ada di tangan bapak-bapak dan saudara sekalian. Ini kami perbolehkan untuk diperbanyak di tempat masing-masing untuk dimiliki. Kemudian malam hari ini karena kita acaranya acara pembukaan tadi, maka susunan ratibnya kita persingkat lagi. InsyaAllah pada malam hari ini kita langsung ke pembacaan surah Al-Fatihah, kemudian surah Yasin kita tinggalkan dulu untuk malam hari ini untuk menghemat waktu, kemudian langsung ke pembacaan selanjutnya sampai selesai. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, tolong diinformasikan kepada kawan-kawannya atau lembaga atau jemaah-jemaahnya untuk hadir pada setiap 2 minggu sekali di Masjid Agung Palembang ini. Dan insya Allah kita beratib tidak sampai 1 jam. Jadi kurang lebih 45 menit selesai. Jadi tidak panjang-panjang. Mudah-mudahan bisa diinformasikan sehingga bisa menyiapkan waktu untuk ikut Ratib Al-Atos ini. Itu saja awal dari pembukaan kita supaya informasi ini diteruskan. Mari kita mulai setiap malam Senin 2 minggu sekali. Mari kita mulai acara Ratib kita ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mana? Al-Fatihah. Ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata Ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, khususan sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos wa Syekh Ali bin Abdullah Baros wa sulihim wa furu'ihim wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami' arwahil ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin wal a'immatil mujtahidin wa sufiyatil muhaqqiqin wa la siyama li arwahi aba'ina wa ummahatina wa jadatina wa jaddatina wa asatidatina wa li talamidina wa li ikhwanina fid din wa liman haqqun alaina wa liman awsana bid du'a wa amwatina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu yaghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa si' madkhalahum ya arhamar rahimin. Anallahu yaqbalu minal jami' wa ya'fu anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa anallaha yaftahu alaina futuhal 'arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa husnal khatimati 'indal maut ba'da tulil umri fi ta'atillahi wa rasulihi wa ila hadratin nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha
صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah ta'assalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah ta'assalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah ta'assalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khawfun alayhi. Subhanallah azallah, subhanallah jalallah, subhanallah azallah, subhanallah jalallah, subhanallah azallah, subhanallah jalallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, utur bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, utur bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, utur bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latif alam yazal, utur bina fima nazal, innak latifun lam tazal, utur bina wal muslimin. Ya latif alam yazal, utur bina fima nazal, innak latifun lam tazal, utur bina wal muslimin. Ya latif alam yazal, utur bina fima nazal, innak latifun lam tazal, utur bina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ghufranaka rabbana ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يؤدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسوقنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أسابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن إسحاق وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بآلبي وأصولهما وفروئهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، وإلى روح حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرة وباطنة في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإن من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل وسلم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المرتبة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya pada teman-teman